turashuje mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu aho mubandanya mutwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Mwese turabahaye ikaze hano kuri ino muresha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru aba yihuta agaruka ku bikomeje kugenda biravugwa cyane cyane mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turabahaye ikaze rero mu makuru akomeje kugenda aravugwa, aho cyane cyane tugaruka ku makuru avugwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Dore ingingo nkuru nkuru rero tugiye kwibanda muri kino kiganiro cyacu. Mu nyuma y'uko kandi igihugu c'u Burundi gikomeje kugenda kirashinzwa kuba gikomeje kugenda kirakira by'umwihariko intwaro zikomakomeye cyane ziraturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse hakaba hamaze iminsi haranavugwa ko iki gihugu coba cyaramaze kugenda kirakira bamwe mu basoda by'umwihariko bo ku ruhande rwa FDLR ndetse na FARDC ndetse by'umwihariko n'abandi bo muri FRN bagahurira nga mu ntara c'ibitoki, bagahura n'abajejwe ubutasi nga mu gihugu c'u Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero mu buryo bw'ibanga bikomakomeye cyane Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaba yaje kugenda arahura na mugenzi wiwe urongoye Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aba bategetsi bakaba baje guhura mu rwego kugira ngo bakomeze kugenda baranoza umugambi wabo, umugambi ugendanye no kuba bagomba gushigikirana muri gahunda zo guhangana n'umuhari wa M23. Aya ni amasezerano by'umwihariko yaje kugenda arashyirwaho umukono ku mpande zombi, ariko kandi akaba ari nayo mpamvu abasoda benshi bakomeje kugenda bararungikwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa ko mu gihe by'umwihariko aba FDLR baba bagiye gutangura guhungishwa mu nyuma y'uko mu rwego kugira ngo batazogabwaho ibitero ingabo z'u Burundi zigomba kuba zinjiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari nyinshi, mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bozibira cyangwa se umubare wa M23 bazabasha kuba bofatana ibindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari amakuru akomeje kugenda aravugwa y'intwaro zikomakomeye cyane ndetse n'abasoda bakomeje kugenda bagaragara ku mupaka, cyane cyane umupaka uhuza u Rwanda ndetse n'iki gihugu cy'u Burundi. Ni mu nyuma y'uko kandi by'umwihariko n'inama zikomakomeye cyane bivuga ko zoba zarabereye muri ibyo bice hafi aho ngaho nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abakurikiranira hafi ibibera ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi baragaragaza neza ko General Neva yaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko baragerageza by'umwihariko gukongeza umuriro ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo we na Perezida Tshisekedi, mu gihe kandi abarundi nabo bakomeje kugenda barajya mu kaga. Tujya kurebera hamwe rero byinshi bikomeje kugenda biravugwa ku bikomeje kugenda biraganirwa ndetse n'imigambi ikomeje kugenda iracugwa, mu gihe by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera uko bikomeje kugenda biratangazwa. Turarebera hamwe rero nyine n'andi makuru akomeje kugenda aratangazwa ngaha n'ubundi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. By'umwihariko abanyekongo barakajwe na Apple yaje kugenda imurika iPhone 16, bahamya yuko yoba yarakozwe mu mabuye y'agaciro yaturutse muri Kongo. Ni mu nyuma y'uko kandi mu bihe byagiye biratambuka igihugu ca Kongo cyaje kujya kirasaba by'umwihariko ibisobanuro uruganda rusanzwe rurakora ibikoresho bisanzwe birifashwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, cyane cyane harimo amatelefone ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo nk'amateleviziyo za mudasobwa ndetse n'ibindi. Ni mu gihe kandi hari andi makuru akomeza kugenda aravuga yuko by'umwihariko inyeshyamba zo muri Repubulika ya Centrafrica zimaze gushinga ibirindiro bikomakomeye cyane ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko biko biratangazwa. Izi nazo zimaze iminsi zirakubitwa ku buryo bukomakomeye cyane n'ingabo zaturutse mu bihugu nk'u Rwanda ndetse n'u Burundi, zikaba zarakomeje kugenda zirahura n'akaga gakomakomeye cyane. Amakuru yihuta adafise ivumi na gatoya akaba ariko agaragaza ndetse anerekana neza ko izi nyeshyamba cyangwa se imihari yo muri Repubulika ya Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera yaba yamaze kugenda irashinga imizi ndetse iranashinga ibirindiro muri bino bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ndabaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Abatwumviriza babana natwe bakanadukurikira 5 kuri 5 nga kuri Burundi News TV bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye mu mugwa mukuru wa politike wa Gitega, mu mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, mu gisagara ca Bujumbura, mu makaritiye amwe namwe, mwese turabahaye ikaze.
abatwumviriza muri mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine mwese turabahaye ikaze mu biganiro byacu abari ngaha mu bihugu by'ababanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Kenya na Tanzania. Turabifuriza kumererwa neza cane abatwumviriza namwe by'umwihariko muherereye hirya no hino ku isi ku migabane y'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Mwese turabifuriza kumererwa neza cane tunabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mboneshakure yacu cyangwa ubanye natwe fyonda ko handitse sabone kugira ngo ucurabana natwe gatanu kuri gatanu ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu mu buryo bworoshye cyane. Mwese rero turabahaye ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kurabira hamwe nyine ayo makuru akomeje kugenda aravugwa cyangwa se by'umwihariko amakuru akomeje kugenda aratangazwa. Haramaze iminsi haribonekeza amakuru yihuta, amakuru yaje kugenda aratera impungenge abatari bakeya, amakuru yaje kugenda agaragaza ndetse anashimangira yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi hakomeje kugenda by'umwihariko haragaragara ndetse haribonekeza amakuru menshi cyane agiye atandukanye agaragaza neza ko aba FDLR bahejeje ndetse bamaze iminsi bari ngaha ku butaka bw'igihugu cacu by'umwihariko c'u Burundi, aho bamaze by'umwihariko kugenda barakora amanama agiye atandukanye. Ni inama by'umwihariko zigaruka ku bufatanye hagati y'iki gihugu c'u Burundi ndetse n'iyo mihari, hakiyongeraho n'ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko rero bari bamaze iminsi aba bateye aba bose baraganira, hari ibyabaye by'umwihariko kuri Evariste Ndayishimiye ndetse na Tshisekedi. Mu nyuma y'uko rero u Burundi bwamaze no kugenda burohereza intwaro zimereye cyane by'umwihariko zitwikiriwe n'amahema ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero hahejeje kuba inama ikomeye cyane by'umwihariko yahuje abo bose, ikabera n'ubundi ku mupaka uhuza igihugu c'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Nyuma y'uko izi ntwaro ziremereye cyane by'umwihariko zitwikiriwe n'amahema zoherejwe ku mupaka w'u Burundi ndetse n'u Rwanda, Perezida Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yaje kugenda by'umwihariko abonana na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko bikomeje kugenda biragaragara mu biro byiwe bya Cité de Union Africaine. Baza kugenda baragirana ibiganiro mu buryo bw'ibanga nk'uko akomeza kugenda aradutangariza cyangwa amakuru akomeza kugenda radusumira. Itangazo ryaje kugenda rizasohorwa cyangwa irashirwa ahagaragara n'ibiro byiwe by'umwihariko mu mugoroba wo kuri uyu nguyu wa gatanu ku igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Biravuga ko Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yaje kwakira mugenzi wiwe wa Kongo, bagirana ibiganiro birebana n'ubundi mu birebana n'ishyirwa mu bikorwa rero ry'amasezerano ndetse no gushaka amahoro n'umutekano muri Kongo by'umwihariko ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Akaba ari amasezerano yaje kugenda arashyirwa ku mukono by'umwihariko akaza kugenda yarashyiriwe ku mukono mu gihugu ca Ethiopia i Addis Abeba mu mwaka wa 2013. Ibihugu byasinyanye amasezerano yerekeye urugendo rero by'umwihariko ibihugu by'umwihariko byasinye amasezerano yerekeye nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa urugendo rwa Tshisekedi by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara by'umwihariko biragaragara neza yuko by'umwihariko ibihugu baje kugenda basubiramo bagaragaza neza ko ibihugu birimo Afurika y'Epfo, Angola, u Burundi, Repubulika ya Centrafrica, Congo Brazzaville, Uganda, u Rwanda, Sudani y'Epfo, Tanzania ndetse na Zambia ari bimwe mu bihugu byamaze kugenda birashira umukono kuri aya masezerano. Iyi nkuru ikomeza kugenda ivuga ko by'umwihariko imiryango irimo uhuza ibihugu byo mu karere k'ibiyaga binini by'umwihariko umuryango w'abibumbye, Afurika yunze ubumwe ndetse by'umwihariko n'uwa Afurika y'Amajyepfo nayo yashyizeho umukono kuri aya masezerano. Aya masezerano kandi nubwo agamije gushakira RDC amahoro by'umwihariko u Burundi by'umwihariko buri mu bashinzwa guteza umutekano muce cyane muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bigendanye n'abasirikare bamaze kugenda bararungikwa muri icyo gihugu. Icakora bivuga ko by'umwihariko muri iyi minsi leta y'u Burundi nayo yabika irashaka by'umwihariko kuraba uburyo by'umwihariko yakomeza kugenda iriyubaka mu bigendanye n'igisoda, ariko muri iyi nama ndetse n'umuhuro w'aba bategetsi hakaba haje kugenda harabirwa hamwe nyine uburyo by'umwihariko abandi basoda barungikwa muri Kongo by'umwihariko mu rwego kugira ngo aba FDLR bazabashe kuraba uburyo bocikishwa bahungishirizwe ngaha muri kino gihugu c'u Burundi.
nyuma yo kohereza ingabo z'intwariko mu mwaka uheze w'2023 ngo zifashe iza Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu ntambara ziriko zirahanganamo n'inyeshamba zo mu muhari wa M23. Ingabo z'u Burundi kandi zirashinzwe kwifatanya n'imihari irimo nka FDLR by'umwihariko uyu muhari nawo umaze imyaka myinshi cyane uragwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo. Ingwano kandi by'umwihariko z'inkwano y'impande zombi by'umwihariko zavanye abanyekongo babarirwa muri za miliyoni mu byabo, ndetse hari n'abagiye bagirwaho rero n'ingaruka mbi cyane z'iyo ngwano, kandi bivuga ko zimaze kwicirwamo abasirikare benshi mu Burundi. Ariko gushika none General Neva akaba yaje kugenda yemerera ayandi mabatayo by'umwihariko nyiricubahiro urongora igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Repubulika kandi iharanira demokarasi ya Kongo cyangwa iharanira intwaro rusange ya Kongo imaze igihe kirekire yotswa igitutu rero n'amahanga ayisaba kujya mu biganiro na M23. Ni mu rwego rwo gukemura rero amakimbirane impande zombi zifitanye, gusa kugeza ubu ngubu rero ntabwo iremera ubwo busabe. Mu minsi iheze nyiricubahiro by'umwihariko arongoye iki gihugu ca Kongo ubwo yari ari Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi akaza kugirana ikiganiro n'abamenyeshamakuru, ubwo yivugiye yuko rero adateze na rimwe kuzoganira n'umuhari wa M23 nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Yavuze yuko by'umwihariko azarinda apfa, ndetse by'umwihariko azarinda ava no ku butegetsi atari yicarana ku meza nawe yise by'umwihariko abanzi b'igihugu babashije kugenda baramutera. Mu yandi makuru kandi mu nyuma y'uko rero abasirikare benshi b'u Burundi ndetse n'imbonerakure urubyiruko rw'ugwaruka by'umwihariko rubarizwa mu mugambwe CNDD-FDD barunzwe ku bwinshi rero ku mupaka uhuza u Rwanda kuva hafashwe rero icemezo cyo gufunga imipaka rero n'u Rwanda. Ubu biravugwa yuko by'umwihariko muri komine ya Busoni mu ntara ya Kirundo hafi y'umupaka w'u Rwanda hashyizwe rero by'umwihariko amasaha ntarengwa yo gutaha nk'uko bikomeze kugenda biragaragara. Aho abanyagihugu bavuga ko rero by'umwihariko bariko baraterwa ubwoba n'urujya n'uruza rudasanzwe rero rw'abo basirikare bitwaje ibigwanisho biremereye cyane. Abanyeshuri nabo by'umwihariko batanguye gusiba abanyeshuri bamwe na bamwe by'umwihariko batanguye kugenda bavuga ko rero badashobora kuba bojya mu bikorwa by'amashuri mu gihe by'umwihariko ku igenekerezo rya 14 ibikorwa by'amashuri bigomba gutangura, nubwo hagikomeje kugenda haribonekeza ikena ry'ibitoro rishobora kuzotuma naryo ridatangira neza cyane. Kuva aho leta y'igihugu cy'u Burundi yugariye imipaka rero ubu ngubu harashize amezi menshi cyane by'umwihariko abasirikare bashyizwe ku nkombe z'ibiyaga bya Rweru ndetse na Cohoha muri komine ya Busoni ndetse na Bugabira ndetse no mu gace by'umwihariko ka komine Ntenga ikora kuri Rusizi y'Akanyaru nk'uko bigenda biragaragara. Amakuru ariko arataruka cyangwa se ava by'umwihariko aho ngaho abasirikare bari gukorera ndetse n'imbonerakure hamwe n'abayobozi b'inzego z'ibanze by'umwihariko kuri iyo mipaka ibahuza n'u Rwanda, bivuga ko by'umwihariko baba bariko barabuza umunyagihugu wese w'umurundi kuba iyo kwinjira ku butaka bw'u Rwanda nk'uko biko biratangazwa. Abo basirikare kandi by'umwihariko bivuga ko baba bitwaje ibigwanisho biremereye cyane. Ayo makuru kandi by'umwihariko amwe namwe yerekana ko rero mu minsi iheze umubare w'abasirikare wiyongereye cyane kandi bitwaje ibigwanisho biremereye cyane. Umwe mu banyagihugu yaragize ati njyewe ubwanjye rero nabonye itsinda ry'abasirikare bitwaje za mitarayezi mu ishamba kimeza rya Murehe rigere rero mu Rwanda. Hari amakuru kandi y'izindi ntwaro ziremereye cyane zikwirakwiwe n'amahema zitwikiriwe n'amahema ndetse n'ibyatsi birasa no kwitegura rero ingwano zikomakomeye cyane. Ibice bimwe na bimwe by'umwihariko ubu ngubu ngo ntibishobora gupfa kunyurwamo rero by'umwihariko n'umuntu uwo ari we wese. Atanu umwe rero by'umwihariko arekuriwe kwambuka igice cyitwa Mwiyanza aco mu ishamba rya Murehe nk'uko biko biratangazwa. Ati mbere byari byoroshye cyane kuva muri zone Gatare muri komine ya Busoni kugera by'umwihariko muri zone ya Gisenyi cyangwa kugera by'umwihariko gusa ku muhanda wa kaburimbo uhuza by'umwihariko Burundi ndetse n'u Rwanda, ariko uyu munsi by'umwihariko duhatirwa gukora urugendo rw'ibirometero 20 by'umwihariko mu gihe inzira ya bugufi yashoboraga kuba munsi y'ibirometero bishika ku 10 nk'uko biko biratangazwa. Imodoka ni nkeya kandi mu ijoro abanyeshuri bariko baritegura kujya ku mashuri nabo birasa naho by'umwihariko ibikorwa byotanguye kugenda birahagarara. Bamwe mu bayobozi baremeza yuko kuba by'umwihariko hari
abasirikare benshi cyane bitangiye kubangamira rero abanyagihugu kandi ingendo z'imodoka z'ijoro zikaba ziriko ziragabanyuka nk'uko biko biratangazwa. Umwarimu by'umwihariko ukomoka i Busoni aragira ati birasa nkaho rero by'umwihariko turi mu bihe bidasanzwe, ingamba zarafashwe n'abayobozi b'ibirindiro bya gisirikare ziduteye ubwoba cyane ku buryo n'itangura ry'amashuri by'umwihariko ririko riradutera impungenge. Ati abafashwe by'umwihariko nk'uko yakomeje kugenda abitangaza ati abafashwe batwaye imodoka rero mu nyuma ya saa mbiri barafatwa, hanyuma rero bakarekurwa by'umwihariko batanze amahera ibihumbi 10 cyangwa se arenga, bitabaye ibyo ngibyo rero bajyanwa mu birindiro kuharara nk'uko biriko biratangazwa. Abanyagihugu banze kubahiriza rero amabwiriza kandi ngo bakubitwa n'abasirikare. Amakuru kandi ava mu mudugudu wa Gatete ni muri zone ya Gatare nayo rero aravuga ko ibibazo by'abanyeshuri batarimo rero kujya ibibazo by'abanyeshuri bitegura kujya gutangura amashuri nabyo byatanguye kugenda biribonekeza. Ni mu gihe n'ubundi hakomeje kugenda haravugwa ndetse haranagaragara ibibazo bikomakomeye cyane ibigendanye n'ikena ry'igitoronga mu gihugu cy'u Burundi byakomeje kugenda biribonekeza, ariko gushika ubu ngubu n'ubundi abatari bakeya bakaba bagaragaza neza ko by'umwihariko iki kibazo gikomeza kugenda kirafata indi ntera. Hari bamwe batajya umunwa by'umwihariko ndetse bakomeje no kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko by'umwihariko ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi by'umwihariko ingamba ziriko zirafatwa ndetse n'umubano uri kurahuza iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda birakwegera by'umwihariko ndetse birashira no mu kaga abanyagihugu benshi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira aravuga ko by'umwihariko umuhuro w'abategetsi bombi waje kugenda uraba mu ibanga rikomakomeye cyane. Uyu muhuro cyangwa se kuguhura kw'aba bategetsi mu ibanga rikomeye cyane by'umwihariko kubaye mu gihe hamaze iminsi haraba nyine izo nama ndetse ubwazo zikaba zaje kugenda ziratera abanyagihugu umutima uhagaze ndetse by'umwihariko n'urundi rwikekwe rugiye rutandukanye. Gushitsa ubu ngubu rero by'umwihariko mu ishamba rya Kibira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye biravuga ko abasoda ari benshi by'umwihariko ndetse bakomeje no kugenda bagerageza kugenda bongera ndetse bazana n'izindi ntwaro nyinshi cyane bigiye bitandukanye n'uko byari bimeze mu minsi iheze cyangwa se mu gihe cyatambutse. Biravuga ko General Neva rero by'umwihariko yaba ari mu mugambi wo kurungika abasoda benshi muri Kongo kugira ngo by'umwihariko abasoda bo muri FDLR bazabashe kuza guhungiraga mu gihugu cacu cy'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero hamaze kugenda harashyirwa amakuru nk'uko naje kugenda ndabivuga agendanye no kuba iki gihugu by'umwihariko ca Kongo cyo kigiye kubamo operation ikomeye cyane, operation ishobora kuzahindura ibintu ndetse ikaba yatuma by'umwihariko igisirikare cyabo gisigara kijegajega nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Inyeshamba kandi zo muri Repubulika ya Centrafrica biravuga ko zamaze kugenda zirashinga ibirindiro muri Kongo. Abagwanyi b'uyu muhari witwaje ibigwanisho wa UPC ugwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Centrafrica kuva muri Gicurasi mu mwaka wa 2024 kandi warashinze ibirindiro bihoraho cyane mu ntara ya Bassa Uyele muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Uyu muhari kandi uyoborwa na Al-Dalasa bahungiye muri RDC ubwo rero yotswaga igitutu n'abasirikare bo mu mutwe wigenga wa Wagner groupe ukomoka mu gihugu cy'u Burusiya. Kuva abagwanyi ba UPC rero bagera muri iyi ntara ya RDC barangwa n'ibikorwa rero by'ubugizi bwa nabi birimo gushimuta abanyekongo ndetse no gusahura imitungo yabo cyane cyane by'umwihariko muri teritwari ya Ango Bondo ndetse na Poko nk'uko biko biratangazwa. Umushakashatsi Adolphe Choba rero by'umwihariko uyobora umuryango Ebuteri yarasobanuye ko mbere y'uko rero UPC ishinga ibi birindiro yari isanzwe ihungabanya umutekano muri iyo ntara. Yaratanze urugero by'umwihariko ku bitero bibiri UPC yagabye muri Ango rero muri Gashanare n'ikindi gitero cyo muri Werurwe umwaka wa 2024 yashimutiyemo rero abanyekongo bashika kuri 30 itwika amazu ashika kuri 35. UPC kandi izamza kurusho kandi umutekano wo muri iyi ntara n'ubusanzwe yari isanzwe by'umwihariko ihungabanywa n'amakimbirane y'aborozi bo mu bwoko bw'aba Mbololo, Fulani ndetse n'abahinzi baba Azande nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa.
uyu mushakashatsi kandi yagaragaje neza yuko leta ya RDC itita rero kuri ici kibazo kuko bisa naho by'umwihariko imbaraga zose by'umwihariko izishora mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ahakorera umuhari wa M23. Gutita rero kuri ici kibazo kwa leta ya RDC ngo kwatumye UPC rero yinjira muri Bas Uyele ntaco yikanga kuko rero by'umwihariko atangabo z'igihugu zigeze by'umwihariko ziyikoma mu nkokora cyangwa se zigeze kugenda zirahakorera nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Abanyekongo benshi barakomeje kugenda baratera akamo ndetse banagaragaza neza ko by'umwihariko batewe impungenge ndetse bakakomeje kugenda baravuga yuko by'umwihariko uruganda rwa Apple rukomeje kugenda rurasohora amatelefoni by'umwihariko rwifashishije by'umwihariko amwe mu mabuye y'agaciro ava hano muri Kongo. Abo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko barakajwe n'uko uruganda rwa Apple rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero rwasohoye telefoni ya iPhone 16 bamya ko rero ikozwe mu mabuye y'agaciro y'iwabo. Apple rero yamuritse ku mugaragaro iPhone 16 ku igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 isobanura ko by'umwihariko ari telefoni ifise umwihariko w'ubwenge bw'ubukorano yise Apple Intelligence buzajya rero bworohereza uyikoresha mu buryo bworoshye cyane. Ubwo uru ruganda kandi rwateguzaga ko rero ruteganya kumurika iPhone 16 abanyekongo bibumbiye mu ihuriro Team Congo ku igenekerezo rya 30 Myandagara mu mwaka wa 2024 baratanguje ubukangurambaga babyamagana kuko rero ngo rukora itelefone rwifashishije amabuye y'agaciro yibwa ngaha muri Kongo. Mu butumwa rero bumwe buri ku rubuga rwa Instagram ku igenekerezo rya 13 Nzeri umwaka wa 2024 iri huriro ryaragize riti ibi bikoresho byakozwe hifashishijwe kobalti ndetse na kohota amabuye y'agaciro acukugwa ngaha muri RDC mu buryo butari ubwa kimuntu kandi butemewe n'amategeko. Iri huriro kandi by'umwihariko ryarasobanuye ko amabuye y'agaciro acukugwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu burasirazuba bwa RDC ariyo ntandaro y'intambara by'umwihariko zatwaye ubuzima bw'abanyekongo barenga za miliyoni mu myaka hafi ishika 30 iheze. Byagaragaje ko agaciro akariko kose by'umwihariko iyi telefone yaba ifise idashobora kugura ubuzima bw'abanyekongo by'umwihariko rigira riti iPhone 16 uko yaba imeze kose ntabwo yaba ikiguzi cy'ubuzima bw'abantu nk'uko biriko biratangazwa. Muri Mata rero umwaka wa 2024 umunyamategeko Willy Brudoni na Viseni by'umwihariko bahagarariye leta ya RDC by'umwihariko bandikiye amashami ya Apple muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa basaba uruganda rero ibisobanuro kuri aya mabuye y'agaciro by'umwihariko baruteguza ko